Loron diak bang malu karena insir nebe oras ne asisti hela programa live streaming agensia tatoli IPNN. Hakarak informa ba ita bocira kata dadaune kompanhia Karya Timor Leste. Halo hela construção ba altar misa ba visita sua santidade Papa Francisco mai Timor Leste. Nebe se halau ia se realiza ia bulan setembro. Tambane dadaune ami ia area tasitolo hodi update ba ita bocira kon ba progresso construção altar misanian. Nebe dadaun tuir dados kata atinjo na % hitunulu. Tambane atau hatene kono ba progresso saída maka kompanhia ne halaona liga ho construção ba altar misaning i atas tolo engenheiro Timor-One husi kompanhia Karya Timor Leste senhor Soares da Costa sei explica detalhe ba ita bocira loron diak ba ita bot loron diak senhor engenheiro bel explica o tuan kono ba construção ba altar misanian ne be dadaune atinjo na % hitunulu ne cobre saída persentu cobre altar nian umat tulu hasang kutupne arisfatinian ho estrada kono ba strukturnya ka final agora ita hin kono hendet monta tenda ho ita finishing kono ba hasang granit cerne asing jardim hakiki hane pois be si iha ola clara mo si bata si ateru si hal si ateru hoto sing Atir Hanesa mebe ba estrada det nanti sia let sir kono ba sarane sir atu Amerik bane ce hadiah halu kaber itu. Ini atir rahene ka o clarane si pringko det atir sabis. Be ida atu nah pavine i altar o. Ida na pavine ida altaruin ida keliling altaruin det. Terus ita haremos dadaune ia progresso boti de lilu kono ba estrada ne be haleu altar tomak ne mais ou menos estrada ne processo ateru estrada ne horas ne atinjo na % hira. Kono ba % ohin be amiko hamutuk det altare hamutuk hitunulu ne %. Ihane iha sabes ita langsung reja aspal ben premkut. Ihamos iha aspal, nebe aspalnya ita iha 820 meter. Nebe agora agar atir dangkon sabiesona, nebe ita sinah geotekstil, tambah ita rekondisau ita naraine, nebe geotekstil itu foi nah sabies. Ita hari iha parte oi ne vamos iha haris fatin publik balu nebe hari iha oi ne bakar kompanhia mak responsabiliza itu. Kono ba haris fatin neba amil hatin ne kompanhia siluk ma servisu. Mais ou menos alvo kata haris fatin serne ho serviço hototne sei finaliza pa hira. Pokoknya hari dit haris fatin ho altar am finaliza pokoknya hamutu hani sandit. Majus bulan 7 san ambi finaliza na. Trabalhador ser serviço lorong kala. Ihane ame serviço começa tuku hituliu kalan conforme kanu serviço se aumenta ame contra na fatin ba tukwalo. Asar kala ame atigro to tuksia kalan. Anesang horsei korberuak mos ia visita husi equipa husi ampapan yang sirme visita ba projeto serna be dadaune governo hamutu ko kompanhia sir implementa karek depois de sirne visita ne sir husu ba aden sir husu ba itabo sir atau hadiah buat balon liga ho design ne. Lá ia sim. Botou lá dia. Sim. Obrigado. Ida nemak entrevista nebe agência tatoli hal ho engenheiro Timor-One nebe responsabiliza kataumatan ba projeto construção altar misanian iha tasitolu senhor Soares da Costa nebe explica na ba ita bocira kona ba progresso construção altar ne horas ne atinge na % hitunulu no tuir informação kata projeto ne hahu ona iha fulan Março iha loron ruanulu fulan Março tinan rihun ruanulu resinghat no tuir data katak sei entrega iha fulan Julu ka fulan Agosto antes amu papa nia visita mai Timor Leste tambane lori equipa nebe serviço ba entrevista ba edição ohinian hato loron diak e adeus.